A naredne minute posvetit ćemo festivalu Monte Song, na kom će publika imati priliku da čuje 15 kompozicija koje će takmičari izvesti u velikom studiju radio-televizije Crne Gore. Pobjednička pjesma predstavlja se Crnu Goru na 70. izdanju Eurosonga koje će se u maju 2026. održati u Beču. Organizatori su ove godine odlučili da numer objave 3 nedelje prije finala kako bi slušalci imali dovoljno vremena da se upoznaju sa produkcijom, izvođačima koji pretenduju da postanu novi crnogorski predstavnik na najvećem muzičkom takmičenju u Evropi. Vrijeme je da se bolje upoznamo s ovogodišnjim finalistima. Naši gosti ovog jutra su Đurđe Petrović-Poljak i Luka Perazić i Mišo Vukčević iz benda Barjak. Dobro jutro. Dobro vam došli. Dobro jutro. Bolje vas našli. Kako je raspoloženje pred posljednje pripreme, ja mislim, onako koji kreću? Da, Đurđe, izvoli. Jer vrlo brzo će 21. odmah. Pa jeste, stvarno, evo, baš vrijeme nenormalno brzo leti i ja sam preuzbuđena, vjerujem da su i oni, vjerujem da smo svi toliko, da mi se čini da je sutra 21. da nema toliko vremena. Tako da ne znam šta bih rekla, sve sam uzbuđenija i uzbuđenija i eto, jedva čekam taj 21. A kad dođe 21. poželit ću da je 22. Onda ide posebno na priču. Tako je Luka prošle godine reagovao, čini mi se samo da mi je ovo da prođe, da idem kući, da zaspem. Ja sam morana posla, ali uvijek smo u nekom, pogotovo eto mi da kažem, u nekom našem vozu i onda sve to ide brzo, a usput što je mnogo teško usaglasiti 6 članova koji svi rade 2-3 posla, masu projekata, tako da je ovo još jedna stvar u koju unosimo našu energiju, a mi unosimo našu energiju na isti način svugdje, tako da mislim da... Ko kaže da mladi ne rade u Crnoj Gori, jel? 6 puta 2-3 2-3 posla, kupi se to. Ali da, veoma smo i mi uzbuđeni, spremni. Energija je možda čak i jača nego prošle godine. Pjesma je sama po sebi mnogo energetičnija i brža, tako da unosimo, ja mislim, više truda nego prošle godine. Eto, to je. Shvatili ste da je u ovom studiju? Da, to smo shvatili posle 10 minuta, kako smo bili ovdje. Je vam prija? Je vam prija? Da. Isto promjena prostora, možemo da upoređujemo naravno ono što ste radili prošle godine. Jeste, ja mislim nekako je, prošli put nismo imali šansu, nego samo se odjednom pojavimo u neki prostor i to i mislim Verde je stvarno cool, ali taj neki, tamo smo bili, ja mislim, preko 10 sati, vratilo me to u košarkaške dane, u slačionice nekakve, nema normalne stolice, to je baš je bilo nekako... Jeste izazovno i umarajuće što se toga tako nekako fizički tiče, ali mislim ove godine nivo komfora je već mnogo nekako temperature isto što je, baš se sjećam prošle godine, sledili smo se svi bili, ne radi grijanje pozadi, mislim tako da ove godine mislim da će biti što se toga tiče i zabavnije za sve nas u backstage-u i što li tako da se nadam da ćemo to i prenijeti i na binu i na sami program. Na publiku, tako je. Sad, što se tiče pjesama, dobro, Đurđe naravno ovdje već domaća što se tiče studija našeg. Što se tiče pjesama, Đurđe, nekako mi se čini da si odlučila da kreneš u potpuno drugačijem jednom pravcu u odnosu na prethodnu godinu. Pjesma je bilo o ljubavi, malo balade, motivnija, sad je već čini mi se drugačija totalno priča. U odnosu i na komentare koje smo... Pa da, skroz je drugačija priča. Ja sam se iskreno i pribojavala šta će ljudi da pomisle, obzirom da sam ja ovu pjesmu zaista dobila. Prošle godine sam se ja javila Kristini, željela sam s njom saradnju, željela sam takvu pjesmu, a ove godine sam dobila pjesmu, jer su me čuli prošle godine na festivalu i dopala im se energija i onda su me zvali, iako je, kaže, potpuno drugačija pjesma, ali imaš ti to u sebi. Ja ne znam i nisam je prihvatila odmah. Mislim, dopala mi se na prvu, ali sam se razmišljala kako ću se sad pojaviti sa nečim što je potpuno suprotno, potpuno drugačije od mene, ali baš mi je izazov. Baš mi je izazov i baš želim da vidim, pošto moram stvarno da izađem na neki način iz svoje kože, mada stvarno mislim da svi mi imamo više toga u sebi, da možemo da pokažemo i izazovno mi je i eto, jedva čekam stvarno. Mnogi su i komentarisali na YouTube-u upravo taj dio da im je drago da si odlučila tu drugu stranu sebe nekako da prikažeš. I da je pjesma evrovizijska, ko čuje, shvata o čemu se. Jeste, stvarno, eto da, zvuči evrovizijski i u posljednje vreme, to 2 posljednje pjesme su brže, tako da sam nekako se gradila do ove. Polako izlaziš iz zone komforta. Sasvim slučajno. Teško, ako Đurđe, ovo engleski naš? Nije. Mislim, ja sam stvarno, i to sam rekla u
intervjuima uvijek to pričam. Ja zaista mislim da je stvarno divno pjevati na svom jeziku i nekako sam uvijek željela da ako bih pošla da Crnu Goru predstavim na svom jeziku. Međutim, zaista poštujem uvijek autore i smatram da ako je pjesma izvorno nastala na engleskom, ne treba je mijenjati. Prosto mislim da bi izgubila tu draž, da je nastala na našem, naravno da bih je pjevala na našem, tako da a i onako otvaramo se ka Evropi, tako da zašto da ne. Napravili smo taj jedan stih da je hajde idemo, da nešto se i nauči, a lako je i catchy je da se upamti baš i kao neki hook, tako da eto. Dobro, vi ste ostali nekako, mogu reći, vjerni svom stilu. Otprilike smo znali šta da očekujemo, ali malo je pojačan taj. Jeste, mislim, mi eto smo, ja da kažem, inspirisani tim momentom da radimo sve na svoju ruku, kao što su i oni radili svoju igricu, tako i mi radimo muziku iz neke dnevne sobe, i onda imamo, mislim, to ima svoje pluseve i minuse, imamo potpunu kontrolu, ja i brat Rade, nad muzikom, tekstom i svim, ali također zahtijeva mnogo više truda i mnogo kasnih noći i jutara i svega. Tako da ja mislim... Ali mislim da bi taman iskoristio ovu priliku da se zahvalim Radu koji ne znam što radi i sad spava ili nas gleda, koji je, ja mislim, čak i taj motor svega toga, ja mogu lagano da dodajem začine i sve kad imam čovjeka koji producira, svira, pjeva, smišlja kostime, smišlja snimke, organizuje svakog i on je stvarno taj moralni vođa svih nas. Tako da uz njega to je mnogo lakše za sve nas jer on stvarno dosta toga nosi na leđima, on miksa, on masteruje, tako da stvarno dosta toga jeste ideja koja se rodila iz njegovog prvobitno srca pa onda i glave koja ima nevjerojatno iskustvo u svemu ovome, ali to nastavljamo nekim svojim putem, u neki svoj voz, i kao što kažeš, jeste mnogo žešće, mnogo jače, ali to mislim da je neki prirodni... To me podsjeća na neke ranije radove, više nego ono što ste radili, na primjer, prošle godine. Jeste, ja mislim da je to neka kombinacija svih naših inspiracija koja će i da nastavi da se dešava u nekoj muzici koju neću sad otkrivam previše, ali radi se na ovoj ideji i na ovom konceptu mnogo marljivo, pogotovo nas dvojica radimo na tome, zajedno sa Mišom koji je također doprinio ove godine muzici. Tako da nastavljamo u tom Rammstein fazonu, u tom Prodigy fazonu, sve to zajedno, pa koliko stane dok ne eksplodiramo. Dobro, imate vi svoju publiku u svakom slučaju od prethodne godine, mnogima ste bili favoriti, to ali imate sad i očekivanje, prošle godine ste se pojavili, pa je bilo dobro. Mišo, kako je nositi se s tim očekivanjem? Tako je, kakvi su komentari i kako ste zadovoljni? Baš smo sad s Đurđom pričali u backstage-u. Nekako, mislim, naše iskustvo, ovo što proizilazi iz prethodnog projekta, mislim, prethodni sad radi se i naravno i novih stvari, ali igricu koju smo napravili, ja mislim da nas je nekako iskalila i spremila za neki nivo pritiska koji iskreno, s jedne strane, to što smo radili je dobilo neku globalnu publiku koja je u stvari mnogo, da kažem, okrutnija u smislu ne poznaju nas, nismo ni iz njihove zemlje, niti imamo ikakve u stvari neke konekcije. To i tekako, ali definitivno ima taj jedan, ja mislim za sve nas, već smo se nekako navikli na taj nivo analiziranja, da drugi ljudi tako nekako baš se nekako, ne znam, postave na neki način koji stvara u stvari jedan veliki pritisak, tako da mislim da u ovom nekom formatu lokalnom i sve to je, mislim, eto, ja se više samo bavim stvarima da radim sad taj LED snimak zajedno s Ganom Čamagić, pozdravljam. Mislim da je veći fokus na to da ja uopšte ne palim niti gledam komentare, iskreno nekako, to je, baš smo sad i pomenuli, toliko nekako i mala količina ljudi u suštini kad se nekako sagleda cijela slika, da nije
čak ni produktivno ponekad prerano se fokusirati na ok, nešto smo napravili, ajde sad da vidimo što ljudi imaju da kažu u odnosu na to. Dobro, ako se neki dobar treba filter, nađe si poneki pametni, iskreno uvijek. I tekako. Ja mislim da se ti provuku i organski dođe to do osobe. Nije naravno da nam je glava u oblake i da nikoga ne slušamo, ali mislim da i kao umjetnici... Lijepo čuti kritiku, valja. Tak, to i tekako. I vjerujete, uvijek ima, pogotovo iz porodica, ali... Dobro, to je ono što očekujemo, ili tako? To su oni generacijski jazovi koje ćemo teško da Da, opet mi svaki komentar je reklama. Opet se nešto se dešava. Priča se, svaka reklama ili tako. Šta će biti sa scenskim nastupom ove godine? Ono šta može da se otkrije za sad? I s tim kostimima i čudima znamo kako sve to funkcioniše, koliko se obrće pažnje na to. Đurđe, ti onako sad kad imaš bržu pjesmu, vjerovatno ljudi očekuju. Kad smo već kod očekivanja, jel? Mogu da zamislim kako su. Imam drugarice, pa sve me pitaju tako, pa šta, jel ćeš imati ovo, ćeš imati ovo, da sad ne otkrivam njihove ideje, jer ne. Tako nek bude... Tu možda nećeš mnogo izaći iz one komfora, ili tako? Pa, otprilike. Koliko je dobro što imate ta prethodna iskustva od prošle godine. Ono prošle godine, ajde, manje više svima bilo prvi put, jel? Jeste, i stvarno, znači, ja sam prvo mislila da mi je bilo lakše prošle godine, jer stvarno volim to na neviđeno, da kao pravi sam avanturista. Krenemo pa sad sve to usput. Međutim, znam svaki osjećaj, iako sam recimo zaboravila kakav je osjećaj kad izađu pjesme, i sve to što se onda dešava, sav taj hype koji se diže. Zaboravila sam kako to izgleda i to odmah podiže i taj adrenalin i tu tremu, neizvjesnost, sve to nekako, pa onda treba to sve izvesti uživo. Ljudi očekuju ne samo taj scenski nastup, nego očekuju original potpuno isto kao snimak i onda vas i to negdje malo straši, ali vas gura napred na neke... Ne znam, baš svašta mi se u glavi dešava. Adrenalin je čudo. Adrenalin je čudo, slažem se, ali mi recimo znači, pošto znam kako sam se osjećala i kako mi je bilo prošle godine. Dobro, nećemo u detalje, ali... Tako je, znam kako mi je bilo i rekla sam da neće više. Ali evo... Koliko puta je bilo u našim životima, neće više, pa... Nikad više kada. Međutim, stvarno je super i onda sad iz ove perspektive gledam, a idemo opet. Koliko je možda dobra stvar što su pjesme ranije izašle odnosno na prethodnu godinu? Ja iskreno, evo, ne pričam ime benda, ali iskreno što se tiče mene, mnogo bi mi bilo luđe i ljepše da to odmah na televiziji izađe iz prve sve live nastup pjesma odjednom i onda ljudi ocijene po tome. Ali isto ovo je neki način naravno logični da se prikupi publika, da se ljudi odluče, da se možda žiri odluči, ali ako iskreno, ako gledam na neki impulsivni način, neke amuve lete u Znam, sve znam, ne mislim da je lako. Ali nešto meni to trenutno u momentu pojma nemam. Ali dobro, znaš kako ja sad gledam to? Strateški, vi praktično ste sad u centru pažnje sve eurovizijske publike, jer mi krećemo prvi i tamo ima dosta ljudi koji onako komentarišu na ovaj ili onaj način i možete da shvatite da li ste u njihovom folderu ili nijeste, bez obzira da li se to nekome sviđa ili ne sviđa, to je neđe ono, ajde, sa strane po meni. Ali su lijepi nekakvi ti savjeti, pogotovo čini mi se da ima mnogo pristojnije raje nego što je ova naša koja zna da bude baš, prije Mišo rekao, okrutna. Da. Koliko vam znači ovo prethodno, da pitam isto što sam i Đurđu, to što ste prošle godine prošli kroz to sito i rešeto? Ona kaže da je bilo iskustvo teško, jeste bilo teško, ali mi smo malo mazohisti, tako da smo spremni da dođemo sljedećih 10 godina ako treba i svake godine ćemo sve luđi i bolji da budemo. Pa evo 6 mazohista je već tu, mislim, nas 6 od prošle godine. Tako je, povratnika ima dosta što toga tiče. Nije 6 od 2, raje, Da. Mišo, da čujemo i tebe. Pa mislim definitivno da jeste i vrijedno iskustvo, što Luka kaže nekako. Taj cijeli proces nam je strašno intiman i kreativan i ja mislim da nas sve i povezuje nekako jer tu je naravno nas 6 koji smo na bini koji uglavnom vodimo to, ali tu je i cijela jedna ekipa kreativna koja je sva lokalna, koja je sva odavde, koja je, mislim, za mene da vidim da se to nekako ponavlja na godišnjem nivou je već to, ja dugo vremena sam proveo u Americi i na koledžu i svašta nešto i iskreno mi je ovo nekako standard
produkcije i rada i nekog optimizma koji tamo nisam imao šansu da vidim uopšte. Tako da mi je prijam izuzetno da smo imali iskustvo, jedno divno, to se stvarno na kvalitet, koliko je bilo nekako haotično, normalno i za novi, taj prvi put, za svakoga, i za produkciju, i za sve. Ja mislim da je svako naučio dosta od prošloga puta, a da je i samo i prošli put bio nekako inspirativan novi neki početak. Tako da za ovu godinu ja mislim da samo imamo šansu svi još nekim jačim momentumom da uđemo. Ne osjećam nikakav neki taj, kako zna ponekad bude cinizam, kao a dobro već se bio, nego baš je nekako od svakoga neki Mislim da si to dobro primijetio, da je to uglavnom nekakav generalni osjećaj da je lijepo, da ste dobili šansu i prošle godine, da imate sad opet novu šansu, pa će se sve te pjesme slušati na radiju, pričat će se o njima, to rijetko može Stvarno je dobar način da muzička scena dobije taj neki... I da se ulaže na možda neki shortcut način. Mislim, naravno nije, dosta se truda ulaže u to, ali je baš veliki medijum za neko izlaganje umjetnosti. Mjesec dana i to je, ja mislim, glavna stvar. Dobro, definitivno cilj možda jeste neki širi pobjeda, ali opet pjesme se slušaju, u svakom slučaju se nađe ta publika. Tako je. Dobro, za kraj, standardno, ambicije, očekivanje, to moramo nekako da pitamo. Znam da je najteže i najskuplje, ali pitanje, ali mora čovjek da postavi sebi nešto. Apsolutno, očekivanje, želje, samo da... Ide nova godina, pa da, ide nova godina. Ne, toliko zaista ne razmišljam, pošto prosto ništa nije u našim rukama. Samo želim da mi to bude tako jedna lijepa uspomena, da napravim tu jednu divnu uspomenu i da to ostane i da otpjevam najbolje što mogu, da iznesem pjesmu najbolje što mogu, jer to je posle lična karta koja će ostati i posle naših života na tom YouTube-u. Vrtit će se sigurno godinu dana u jutarnji. Ako ništa, to je sigurno. Tako da samo to želim, a sve ostalo što ako bude došlo i što dolazi, raduje me naravno. Voljela bih svašta nešto, naravno. Nadamo se najboljem uvijek. Nadamo se da najbolje uvijek. Loše je reći kao ne nadamo se, ne možem da, nadam se da, voljela bih da, to bi bilo nešto zaista izuzetno, ali eto da se to ispjeva lijepo, da se ostavi neki divan utisak, pa sve ostalo... Šta ko ponese. Šta ko ponese, tako je. To želim i sebi i kolegama. Sličan ovaj odgovor, naravno, ne mogu kažem da očekujemo išta, samo ovo je takmičenje. Dobro, vi ste bili blizu, prvenstveno ovo je takmičenje, tako da se svi mi takmičimo. Svidi se čovjeku, jel? Malo je. Svi se mi takmičimo. Miša je pomenuo košarku, pa onda voli svako da pobjedi. Pa to, svi se takmičimo da pobjedimo, tako da vidimo se u Beču. Ali i naravno, svi će se potruditi 150% i mi planiramo isto da uradimo, tako da ne sumnjam da će bude divno iskustvo ponovo i to je to. I što jedva čekamo, radujemo se druženje, pjesmama, scenskim nastupima. Tako je. Svakako, bilo se opet lijepo vidjeti. Ja kažem, nekako je neprijatno da se gledamo jednom u godini, ali kad je ovako dobar povod, onda neka bude tako i kao što reče Đurđe, da odradite to što ste vi zamislili, pa onda naravno neka publika odluči i naravno stručni žiri šta i kako. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Mislim smo se lijepo zabavili ovog jutra i fino završili ovaj jutarnji program i zato vam hvala još jednom. Hvala.